Spoštovani, poletje se preveša v jesen in čas je za novo sezono naših četrtkovih druženj. Za vas smo do konca leta pripravili pester program. Prvo predavanje za mladostnike je z včerajšnjim dnem že za nami, zbrani pa se bomo danes podrobneje seznanili s homeopatijo. Predavatelj bo profesor dr. Damir Župčič, homeopat, fitoterapevt, profesor na Veterinarski fakulteti Zagreb in še bi lahko naštevali. Vam bo sam v nadaljevanju zaupal podrobnosti. Za pomoč in tolmačenje bosta poskrbeli Tina Ogorevc-Pavlin in Jelena Ogrinc. Izvolite. Dobar dan, dobrodošli. Hvala vam svima što ste se odazvali na ovo predavanje. Ja ću vam se uz ono što je rečeno o meni još malo naglasiti. Dakle, ja sam profesor koji radim na Veterinarskom fakultetu u Zagrebu, internista se, bavim se unutrašnjim bolestima domaćih životinja. Uz to sam uspio, uz Božju pomoć, napraviti 2 izborna kolegija. Jedan se zove Pozitivan utjecaj životinja na zdravlje ljudi, a drugi se zove Osnove holistične medicine, tako da studenti veterinarske medicine već nekih 12 godina imaju mogućnost slušati osnovne stvari i o homeopatiji, i o akupunkturi, i o fitoterapiji, o Bachovim kapima, ortomolekularnoj medicini i o svim tim šarolikim granama koje smo prozvali alternativnom medicinom. I ja vam želim odmah napomenuti da su te tradicionalne medicine, a i Kinezi, i Indijci, to oni su vrlo otvoreni prema našoj modernoj znanosti, sada je to i njihova moderna znanost, ali u sustavu Ayurvede i u sustavu kineske tradicionalne medicine nije niti jedna rečenica, niti jedan pojam nije promijenjen. Znači, to su sustavi tako savršeno napravljeni da unutra, bez obzira na naše spoznaje, naše moderne znanosti, nema potrebe, ništa se ne mijenja. Možete zamisliti kako je to nešto savršeno kad nakon nekoliko tisuća postojanja, nekoliko tisuća godina postojanja, nema potrebe da se nešto promijeni. Ja sam, dakle, kroz svoj radni vijek, studij na veterinarskoj medicini, imao interes zapravo za fitoterapiju, a unatrag 20 i nešto godina sam se počeo baviti, počeo sam učiti homeopatiju i ono što je važno za svakog onog koji ima formalno medicinsko obrazovanje, znate, mi smo naučeni razmišljati. Anatomija, fiziologija, patofiziologija, patologija, klinički simptomi, antibiotici, kortizoni i tako dalje. Dakle, cijeli taj sustav. Ja? Homeopatija i ove druge neke grane, one su, ja ću to reći tako, jedan novi svijet, drugačiji svijet. Dugo vremena u konvencionalnoj medicini nije bilo mjesta ni za što nije materijalno. Psihijatri su imali velikih problema dok se nisu izborili i psiholozi da ne dobiju, da ne budu priznati kao znanost. Dakle, unatrag 10-20 godina stvari se pomalo mijenjaju, ali i danas imamo gorljive protivnike homeopatije, pogotovo homeopatije, čak i akupunkture još uvijek. Nedaleko, sad teško mi je reći, možda 100 kilometara. Maribor, pa malo, ja mislim da je južnije od Maribora, rijeka Drava je. U Vinogradu se rodio Jakov, jel znate? Jakov Kobler, jedan veliki mističar koji između ostalog prije 150 godina na slovenskom jeziku pisao o homeopatiji. Još ću vas podsjetiti samo na jednu stvar. Tekst je sljedeći. Nitko vas ne bi smio nagovoriti da mu izliječite glavu ako vam najprije nije dopustio da mu izliječite dušu. Jer to je najveća pogreška današnjeg liječenja ljudskog tijela. Liječnici najprije odvoje dušu od tijela. Što mislite kad je pisan ovaj tekst? Ovo je Platon napisao prije 2500 godina. Prije 2500 godina. Uglavnom Hahnemann, koji se smatra ocem homeopatije,
Živio je prije otprilike 200 godina, napisao jedno temeljno djelo koje se i danas izučava, zove se Organon, i negdje na početku tog Organona Hahnemann je rekao: biraj kako bi nježno, brzo i sigurno našao lijek koji će izazvati slične simptome da bi doveo do izlječenja. Dakle, lijek koji će izazvati slične simptome ne bi li pobudio ono što homeopati zovu vitalnom silom. To je nematerijalni dio koji je u nama i koji održava ovu našu materiju u zdravlju, ili ako tu vitalnu silu onečistimo sa raznim tvarima, svojim mislima, svojim govorom, sa mobitelima, sa televizijom, sa strahovima kojih imamo manje više dosta, jel? Ako je smrtna, ona se bori, ona je vrlo vitalna, zato se zove vitalna sila, jel? Ali ona ne može djelovati bez oštećenja beskonačno. Želi, dakle, ta homeopatska remedija da našu vitalnu silu vrati u stanje zdravlja. Kad smo veseli, kad smo dobre volje, kad imamo ljubav prema svima, jel? To je zdravlje. Gospodin Kent, koji živio negdje u drugoj polovici 19. stoljeća, on je rekao ovako: homeopatija može da izliječi skoro svaku bolest, ali ne može svakog pojedinca. Naime, oni pojedinci čije su misli, osjećaji, postupci, prohtjevi i sa tim povezan način prehrane suprotni djelovanju prirodnih zakona, ne mogu se efikasno liječiti homeopatijom. Rekao je veliku staru medicinsku istinu. Svjetska zdravstvena organizacija dobro zna u cijelom svijetu kojim se medicinskim sustavima ljudi liječe, i na prvom mjestu je kineska tradicionalna medicina, a na drugom mjestu je homeopatija. Vidite da u nekim zemljama, mi kažemo razvijene Europe, u nekim velikim zemljama tipa Indije naročito, da su homeopatski sustavi školovanja, školuju se liječnici, ali školuju se i laici, dakle oni koji nemaju formalno medicinsko obrazovanje, i moram reći da neki od tih medicinskih laika su među najpoznatijim svjetskim homeopatima. I šta da vam kažem? Homeopatija je gotovo savršena. Ponovit ću vam samo, moje asistentice jedva čekaju da počnu. Vitalna sila povezuje osobu sa svim beskonačnim i bezvremenim u svemiru. I ljudi netrajni ponekad postaju beskrajni. Ja vas molim da to zapamtite i da našu vitalnu silu lijepo njegujemo svi zajedno, da se pomognemo. Hvala vam, bili ste divni, strpljivi i hvala vam puno. Dobar večer, ja sam Jelena još jednom. Inače, ja sam homeopatkinja jednog pacijenta koji se zove Michael Jackson. Naravno da nisam, ja sam to učinila posthumno, a on mi i da je još uvijek na ovom svijetu sigurno ne bi zamjerio, jer bi u stvari čuo jedan iskreni i lijepi presjek svoje konstitucijske ličnosti. Sada, princip je sljedeći. Dakle, ukupnost svih simptoma u jednoj osobi, fizičkih, mentalnih i emocionalnih, mora biti sadržana u jednoj jedinoj remediji da bi ozdravljenje bilo potpuno. Jer to je cilj. Dakle, ne maknuti simptome, ne napraviti supresiju, nego doći do one remedije koja sadrži tu tvar iz prirode, koja će izazvati ukupnost simptoma jednog pacijenta kod zdrave osobe. Ako uzmemo slučaj našeg Michaela Jacksona, pokojnog, dakle, on je vrlo rano osjetio što je to show biznis i što je to glamour, što je to biti poznat, što je to kada te ljudi gledaju i prate svaki tvoj korak. To je osjetio izvana. Isto tako, s druge strane, od najranijih nogu osjećao je jedan ogroman pritisak
i to je ono što svi zaboravljamo kada gledamo njega i njegove postupke u odrasloj dobi. On je naime bio pod ogromnim pritiskom koji mu je stvarao njegov otac. Michael Jackson je morao od najranije dobi biti perfektan, savršen. I on je prema van morao paziti samo na to. Dakle, nije se mogao opustiti kao dijete i usredotočiti se na opuštene razgovore, konverzaciju, doživljaje odnosa i slično s ljudima, nego je morao biti fokusiran samo na jedno, na to da bude perfektan. Mi smo u stvari tijekom njegovog života mogli promatrati jednu fizičku metamorfozu, ali, dakle, slika je bila prikazana njegove fizičke metamorfoze, ali vjerujte mi da se upravo ta metamorfoza događala i na njegovoj duševnoj razini. Remedija našeg pokojnog Michaela Jacksona je tuja occidentalis. Sada, ako želimo objasniti to preklapanje, onda ću samo kratko navesti da se u stvari preklapanje u ovom slučaju događa zaista na svim razinama. Jer kada bi netko od nas u određenim količinama sada uzeo tuju, znači potpuno zdravi, evo ovako, zdravi kao što sam ja pod utjecajem homeopatije, kada bi uzela tuju, ja bi dokazala, znači moje tijelo bi manifestiralo određene simptome koji su vrlo slični simptomima fizičkim pokojnog Michaela Jacksona. Isto tako na mentalnoj razini postala bi opsjednuta performansom, opsjednuta time što ljudi misle o meni. Imala bi na duševnoj razini i emocionalnu jednu razinu nedostatka ljubavi, jednu razinu panike, da moram nadoknaditi tu nekakvu ljubav koja mi fali onim nečim što dajem svijetu, što svijetu treba i na taj način će mene svijet više voljeti, na taj način ću ja primati više ljubavi. Tako, ovo je bilo kratko, da spoznate kako u stvari izgleda konstitucijsko određivanje lijeka, remedije. Na tem mestu bi se rada zahvalila predavatelju, Tini in pa Jeleni za podane informacije. Hvala pa seveda tudi vam, dragi obiskovalci, in hkrati vabljeni tudi prihodnji teden, da se nam pridružite. Še vedno torej ostajamo pri homeopatiji, takrat bomo malo bolj specifični in sicer homeopatija za hišne ljubljenčke in njihove lastnike. Lahko boste pa vprašali tudi še kaj drugega, se pravi, kar je vezano na to današnjo temo, na uvod v homeopatijo. Tako da vabljeni naslednji četrtek. Če pa imate danes kakšno vprašanje, pa kar na plan z njim. Pozdravljeni na našem drugem srečanju obarvanem s homeopatijo. Le-ta se je iz humane medicine začela s počasnimi, a vztrajnimi in zanesljivimi koraki uveljavljati tudi pri zdravljenju živali. V praksi je vse več lastnikov hišnih ljubljenčkov, ki imajo z njo pozitivne izkušnje. V Sloveniji pa je tudi vse več veterinarjev homeopatov. Vsaka žival se obravnava celostno in individualno. Tovrstno zdravljenje krepi lastni organizem, vzpostavlja vitalnost in energijo v telesu. Hkrati pa nima stranskih učinkov na zdravje organov in telesno počutje. S podrobnostmi nas bo tudi tokrat seznanil profesor dr. Damir Župčić. Hvala vam svima što ste došli. Ono što bi vam ja htio večeras reći, podijeliti sa vama, to su i moja opažanja, ali ne samo moja opažanja, to su dobrim dijelom se može potkrijepiti i znanstvenim istraživanjima. Htio bi podijeliti sa vama zašto mi toliko volimo životinje i zašto one toliko vole nas, što je puno veći upitnik moramo staviti. Zašto one vole nas kad smo mi takvi kakvi jesmo, jel? Koja je najveća, najrasprostranjenija psihička bolest na svijetu u razvijenim zemljama? Kako? Depresija, jel? Planira se da će za 2020. biti možda i na prvom mjestu u razvijenom dijelu svijeta. Dakle, vidimo, ja sam sad samo spomenut ću možda još, da dosta tih bolesti koje smo si mi pripisivali, mi ljudi, jel, mi možemo od njih oboliti, jel, da mogu i pogotovo one životinje koje žive sa nama. Imamo još uvijek ljudi
koji kažu da životinje nemaju dušu. Ja to pitam svoje studente, i onda sam sretan kad na prvom satu kažu a možda imaju, možda nemaju, možda neki misle da imaju, neki kažu nemaju, sigurno. A onda na zadnjem satu svi kažu imaju! U homeopatiji je ne samo prepoznavanje temperamenta, nego i baš upoznavanje individualnosti osobe, sad kad kažem osoba, mislim i na vlasnika ili vlasnike koji dolaze i na samu životinju. Pa se često kaže da je životinja odraz ponašanja svog vlasnika. Jesu vaše životinje ljubomorne? Ako imate, ne znam, psa, mačku i slično. Jer vrlo često su ljubomorni. I ne može ovaj jedan ako je nešto dobio da nije ovaj drugi i da ne kažem da se možda ne smijete ni poljubiti sa svojim bračnim drugom pred njima, jer oni odmah skoče i oni moraju dobiti neku nježnost i neku nagradu. Životinje su u pravilu jako empatične i često znaju preuzeti neke bolesti od vlasnika ili jednostavno im se određene bolesti razviju zbog toga šta vide šta se događa u obitelji, vide ako je bolest u pitanju, ako u pitanju je problem i to sve prenose na sebe. Vidite, mi kad si damo truda, to je ono gdje malo u konvencionalnoj medicini štekamo i veterinarskoj medicini, možemo tražiti taj obrazac i kod životinje, jel? Šta se dogodilo prije godinu, 2, 5, 10, već koliko je životinja stara, i često vam vlasnik kaže, ma ne, kad je to počelo, ta smetnja, baš se ništa nije dogodilo. Onda dođe za 3 dana, kaže, joj, znate, mi smo se preselili ili ne znam šta, neko umro, neko se rodio, jel? Znate, to su sve, dakle, životinje imaju jednu tu, taj duševni život jako veliki ću reći, a mi smo znate krivi, mi obično kažemo, ma šta pas, izveš ga u šetnju, daš mu jest, a ono, i to je sad njegov svijet, jel? Nije tako, znate. Mi moramo povezati, znate, sliku lijeka, ono što se događa kod životinje i vidjeti ako to vlasnik želi. Znate, ima vlasnika koji kažu, čuj, ja sam tebi dao psa da mi izliječiš, pusti mene i moje probleme, jel? Ima oni koji vole da bače, jel? I vidjeti da li možemo to, nekad se može, jel? Nekad ne može, nisu svi ljudi jednako otvoreni, ima ljudi koji će možda reći, čitao sam ja toj homeopatiji, to ništa ne vrijedi i tako dalje, ali je predivno ako možemo to, ja bih rekao, zaokružiti i ako mogu i vlasnik i njegov kućni ljubimac i obitelj, ako imaju obitelj, ako mogu tu negdje vibrirati na nekakvim sličnim frekvencijama. To je jako lijepo jer znamo da ako smo nervozni, ako je nervozna situacija u obitelji, da će i životinja biti nervozna. Znate, neće možda odmah, ali kroz određeno vrijeme sve to razvije. Dakle, nemojte molim vas da imate sindrom dolg časa, jer život je lijep, predivan, pa i ovo druženje, ja sam možda malo bio, mislio sam da ću kraće, ali kako sam uzeo senikum kad sam išao k vama, jer sam se loše osjećao, očito mi se razvezao jezik. Tako da, nisam ja kriva je homeopatija. Hvala vam puno. Veliko je bilo povedanega, želela pa bi k temu dodati le to, da je ne glede na naše strinjanje s homeopatsko ali na drugi strani klasično medicino, zdravje vsekakor naše največje bogatstvo. Dnevno slišimo besede, če smo zdravi, imamo vse. In res je tako. Hvala predavatelju, profesorju Dambriju Župčiču, pomočnicama Tinju Gorevs-Pavlin in Jelenju Grinc, naši gosti Mirjam Blatnik ter Latileti, Mednarodni šoli za napredno homeopatijo Zagreb, s katero smo v sodelovanju pripravili pretekli 2 predavanji. Iskrena hvala pa seveda tudi vam, dragi obiskovalci, in naslednje prihodnji četrtek, ko se nam bodo v sodelovanju s Kinološkim društvom Brežice predstavili kužki s svojimi vodniki. Tako da vabimo.